mo lefatsheng la Pretoria. O ile ge a ile o hlola ngwana a humana ba re ngwana o hlokofetse bile o bolokilwe, ga ba mmotsa ge ngwana ga bolokwa a hlokofetse. A boa a kgotsa ra kgotsa le yena ge a boelela gape a re ko hlola mmago ngwana, ke ra mmago ngwana le yena a hlokofetse a bolokilwe, le gona ga ba mmotsa. Ga ena molato a botiwa mme e le malome o mogolo ge e sala ya bogolwa o tsamaile ka 1990 go fihla ka tseno ga atle gae. O tla gae fela ge go na le lehu ka molapeng goba ka mo ga bo tatagwe ka mo nka go bitsang ke gara ngwana. Ke tse ding tsa dilo tse di re tshwenyang ka molapeng. Ene mo motshegareng go ka utlwelela letšatši la gona bjano le ya fisa, mara nna ka mo ke robala go tsamaya megaditswane ko dimantlo motshegare le bošego le ge ntse go fisa, mara yona ya tsamaya ko dimantlo kore ke fetsa ke iputsa gore go kgonega bjang, kore bophelo ke mathata ka mogare ga lapa. Ile go ba le nako e nngwe le gore ile ra tshwenya ke magotlo ka molapeng. Mokgekolo a ile go kgopela katse mo go ba bang ba ba itseng ba di-family, ba hlage ba mo file katse ela ge e fihla ke e lebelela ga ena ditsebe. Ge ke botsa gore katse ga ena ditsebe molato ke eng katse e ka hloka ditsebe, mokgekolo gore ko ba mo fileng yona ba mmoditse gore e lomile ke mpša. Ka iputsa gore mpša e ka loma katse tsebe ya felentse yona ye eme mo ya boa ya engatha ya ka mo a e ka gana ka rawa ye ga se katse tse ke mehlolo go na le mokgwa go lomo. Mare bjano ka ge lapa e se laka ne nka se morere e lahle, ka na go mola ka rawa re tla bona ko pele gore go diregang. Nna ke tsamaile ka ya Makgweng, ge ke tlo boa Makgweng ke humanele gore katse ga e sa le teng. Ge ke nyako itse gore katse e feletse kae, mme wa ka wa belega nna o e bolaile. O ile go bolaya katse e sale ga thoma o lwala go tloga gona moo, o palelwa ke matsogo, o palelwa ke maoto. So ka boa ka sola gore o ka re bothata bo tlile ge a bolaya katse. Ke nagana gore o ka re tema e wetse, tse ding di tla tla ge ntse re tswela pele. Warra o boletše ka mpša ye e tlago ka gae ka 9 o'clock ya bošego e tra ya sebešo. Mpša ye ka 9 o'clock le ba le šetše le robetše ka gae? Kore mo mathomo nation ke re thomo o checka nako, mara gore e tle re fetse re tla ka 9 ke nako e nna gantši ke boang like go swana le ge le la bobedi le la bone ke go kena lena le gole ke boa ke tlo nyaka go utlwelela lena le gole akere. So ke mo ke kopalana le yona ge e kena, ke mo ile ka thoma o lemoga gore go ra re mpša e fihla ka 9. So ge ke thoma ke emela mo matšatšing a mang e se la bobedi se la bone, ke kgone gore ke ntse mo lapeng mola e rotoge, mara se se ntlabang ka mpša e rotoga site e one ene e tsamaya ka tsela e one. And then So o boletše gape le ka maeba ao a tlago forogo a no tlaile a mabedi. maeba a tlaela mabedi kore ga a fihla a thoma mo rumong ye ke robalang mo go yona a tshameka modimo, ga a tloga mo a ya kwa RDP kwa a tshameka modimo, and then a mphedisa pelo a rasa kere ke a leleke. Ge ke fetse a leleka go tlo tla dinonyana tsa mehutahuta, ebile go na le tse ding tse le gore nna mo ke tsamaya dintshala mara ge nke be le motshegare ne nka go rara re tswele mo ntle ke sure gore ne nka go šupetsa tsona. Go tsamaya mosegare le tšona di no fofa kore ge ke ntse mo e nngwe e tlo na feta mola yare kore go lebelela di thomile di tsamaya di le 4, bana ba ne di fokoditse di na le go tsamaya di le 2. Ke ya Pretoria di teng, ke mo gae di teng, nka ya Polokwane di teng. So ga ke itse gore di disitse nna go ba go diregae. ditšhošwane tše di leng ka gae. O bolela gore di tletše kudu mo gating monyako ka morago, ke gore ga le sa kgona go dula ka ntle ka baka la gore ke tše dintšhi ka mo ntle ka mo ga di kgotlelege. Ga di kgotlelege monna eso, mara se se ntlabang ke gore wa e di ema mo re tshwanetse re tsamaye mo teng. And ge ke ya ko go bo makhelwane ke humana e le gore di teng ditšhošwane mara ga di name di tshwana le ka mogeso. Ka mogeso kore o ka re le head office ya tsona kore ga ke itse gore ke tla re go diregang.
and then o boletse gape ka dijo tšeo e lego gore di no fela nako e se ya fihla go ya ka wena wa rra o nagana gore mpya ditšhošwane maeba dinonyane o nagana gore di ka be di kopana jwang le go fela ga dijo? monna e sekore ga ke kgone go kweša gore go fela ga dijo go ka be go hlakana bjang le tsona, mara se ke se kwešišang ke gore ka molapeng go tloga ko morago ne ntse re reka size e one ya bupi ene le ka jeno ga šire oketsege e sa le rena bale, mara ge e fihla di-20 bupi bo fedile. Re kana ile go reka 12,5 ra re lebeletse gore mokgekolo a tlago letle re kgone go reka bupi e tlo fela. Bile matšatši a re ile gore re reke combo ya shopo engwe nka se bolele ka leina e ba reise ya 10 kg e tsamaya le 10 kg ya bupi le flour gomme re reka le bupi bola ne ntse re bo reka bonne bo fetsa kgwedi le rena ga bo fetse kgwedi le yona combo ela ebile re tlo boa gape re reka 12,5 mara go tlo irega gore 2 days before mokgekolo a gola e be setse re tshwere ke tlala gape. ya a re boe gape re lebelele taba ya go tlhokofala ga malomago malomago o tlhokofaletse sepetlele, malome o tlhokofaletse sepetlele and then jwale ka bahu ka moka ba motšea ka ma tlhokofaletseng ka gona ba moiša ka mmošareng wa ka sepetlele, and then ge baruti ba kereke ye a e tsenang ba e tla go motšea mmošareng wa sepetlele gore ba moiše mmošareng o e leng gore bona ba berekišana le ona ba feditše go saena dilo ka moka ge ba ya go motšea ba kry-a a se gona ka mola ba mmoneng gore o gona ebile re a mo saenela gore re tlo motšee. go beile bjago mara ga se baruti gonne go ile a butage le mfoabo ke ngwana wa rangwanage ke bona ba ile go mo saenela gore ba kereke ge batla le mmošara wa bona ba kgone mo tsea ba mo saenetse ba mmone batho ba fihlile forogo ba bona ba botsa ba mmošara gore ne re tlile mo re tlo saenela o morwarreo gore ba kereke ba tle ba motse ba mmatametse a tle go Robertsdal because ke mo kgauswi le gae bjano ya ba taba ya gore ba nyaka go mmona ke ge ba bontsha ena ka mo di-liking ka mola forogo and then ba fetse go mmona gore ba tsa ditilo ba nna mo ntle go etsa mo monyako mo and then ba emetse ba le ba mmušara ge batla ba mmušara ge ba fitlha ba rawa re tlile mo familing e itseng ba le ba rawa ke rena ba kena ka mola ba le ba ntsha dibuku go a saeniwa go fetse go saeniwa ga go bua ka mola liking motho o la gate like le ge ba le bula la bobedi le be le empty goba go be go ne le mohu o mongwe o e leng gore ga se o la bona ba mmoneng pele kore a kere like screen se ke ka mo like go motho a kere ge ba fihla forogo ba bula ka mo ba bontsha ena ke ba banya go mmona question ya ka o e kwele o ka buseletsa mo go e ka benšhile mohušo ba mmone forogo gore o ka mo ke moka ba tswalla ba ya go emela ba mmušara ge ba boela ka mola ba šetse ba mosaenetse jwa le ba mmušara ba fitlhile gore ba motšee ge ba ya go bula ka mola liking le la abeng a le ka go lona ba kereile le empty like le la goba go ne le mohu o mongwe o e seng wa bobona ba humana go le empty go sena motho mohu a steng napile go ra re bjana ba nyako itse gore ka bana mohu ge le re bontsha ena forogo ge re na re fihla mo o nna le ka mo bjana go diregileng then go ra re mme re kuela le ena o thomo o tlabega e ba gore bjano go thomo o searchiwa di-like tse ka moka go nyakiwa o a nyakiwang ba humana le gore o ga teng total ka mo go wa dibukung ba lebelela gore ke koloi tse ka tse se di tlile mo tse di rweleng bago then mo gongwe go ka be go diregile gore ba tsere o morong then ge ba lebelela ba kry-a list ya koloi tsela mola ka moka and then go raya gore ba irang ba tshwanetse go thome founu bjano ba nyaka gore ne ga la tsa motho o morong ka moka ba ba itatola gona motho o morong gore motse re nna ne re latile mokete ne re latile ka kapa re latile morene re latile mamma re latile mamma and then e ba gore okay le bona e thomo ba semaka mara nna ka bonna ga ena me ntla ba thata mara kore ke kwešiša ka go itse seemo se re leng ka mogare ga sona mohu o timetse pele a sa phela e sa le lesogana ga pila a ya sekolong a timela ge a hlalosa ditaba tsa gage
o tsere ke bakgekolo ba babedi ba tsamaya le monna ba kena ka monokeng. Ge ba kena ka monokeng ba tsamaile ka mogare ga noka go fitlhelela ebe ba bošego. Mo ba fitlhetseng mo teng ge ya hlalosa o re o humanele lešhaba la batho ba mo kentsha mogare, ba bang ba ema ka mo, ba bang ba ema ka mo, ba ra ba le ba re thoma, ba le ba ra wa go thomele lena ka mo, ba le ba ra wa go thomele lena, ba ngangisana bjanong go ra re go hlokile wa thoma a be ya ba gore no gona a re mo tlogeleng ka gore šimo ga gona wa thomang ke go tlogele mohu. Ge ba tlogela mohu go ra gore ba tsamaya bona ba mo tlogela mola, ga a tlo tswa ka monokeng o tswile o ikhumana le ka mo kgobokwana mo morago ga dirapa tsela tsa kgobokwana. Ga bo mogolo ke saete gona ka mokgobokwana ka mo ne setse lentswe le fihlile gore ne re timeletse ke ngwana re nyakiseng. Ge batho ba ya kgohleng mola ba khumana motho sole o ntse mola ga ba itse gore ke mang, e ba gore bjano ba re botela mošate gore go na le motho mola bjano wa re makatsa. Ge ba le ba mo collecta kwa khumana gore ke motho wa nyakegang kwa. O bjana le mengwe ga me kae ka nako ewe? Ka nako eo ge ke monaganna ga ke name ke na le bohlatsi boo ka gore nna ne ke sa le monnyane, ke nagana re close to 15 to 16 years. Okay. So wa bona re o timetse a sa phela a boa a timela a hlokofetse. And then go se mokerei mo ba mokereile ko mmushareng o mofeng, mmushara o wa re ge o araba ba re bona ba mo tšere kae o fihle jwang ka mmushareng wa bona? Ba mo humane mmushareng wa gona ko Pretoria kwa ke a kere ke Atteridgeville o tla ntshwarela ge ba nna go le phoso felo ngwana. ke mmushara mo wa ka mo Atteridgeville. So ba le ba hlalosa gore go diregile gore ba laisitse motho e seng yena. Question ba gore bjana wa bona wa ba sa molate kwa. So dilo tse jana gore bjana ke bjana dipelo sele tse bohloko ga go sana go sala dio tse ntši morago ka mo rena re beile date ya poloko ka Mokibelo re mo khumana le beile date ya poloko mohu a se gona a timetse a ke bjana dio tse di irega makgweng ko gae kwa re tšhaba le go botsa motswadi gore ne bjano pelo ke mokgekolo mmaga ke mara re botsa ba bang ba gore ne le itse gore mo re sa gakanegile mara poloko e ka Mokibelo bjana mokgekolo kwa ena o lokisa taba tsa poloko e ba gore ne poloko e tlo ba Mokibelo ka mo rena re lokisa tsa gore no a re monyakeng ebile re fetsa re mo humananeng ka labone ge re mo humana ebile ba gore go founela ba kereke ba tla ba mo collecta ya gore hostal. So ke go bolokeng ga gaganeng ka Mokibelo. And then o ke kwele o bolela ka go tlhokofala ga mosadi, ke mosadi ya gagwe gore ke mosadi ya mang? Ke ena mosadi ya ena o mohu gore go hlokofetse ngwana pele mara ba se mmotse re ngwana o hlokofetse ba boa go hlokofala mosadi ba se mmotse mosadi o hlokofetse. Okay. A gone molato ngwanesho e re ke amogele moroka semmušo ke kgahla ke gore ke mo amogela semmušo ka tsela ye ditaba tša gago o di kwele moroka kgoši yaka ke ya go tamiša bošegong ba lekgono hle. A ke go tame malome ka kapa ke dumediše magoši ka moka baruti ba porofeta, ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ka kua dikgokaganyong tša leago, batheeletši ba ba kgonneng go tsena ba leboga lenanego bao e lego gore ba kgonne go hlalosa ka mokgwa lenanego le sepelang ka gona. Ke leboga le molli wa rena wa letšatši mmogo le balli ba ba ileng batla mo ngwageng o re ileng ra thoma taba ye thata gore nke re thušeng malapa. Ke lebogile motheeletši o mongwe kudu ga bolela ka gare ga batheeletši a re o leboga khombo ke mo kwele gabotse motheeletši ola ke modimo le badimo ba re gahlantšhitšeng ba rata go bona se sengwe se loka tše dingwe tše e lego gore ke tša dilo tše di seng di a loka di tloga mo bathong. No abuti ke mo kwele gabotse ebile ke a motama abuti a ke leboga ga kgonne go ba le mathata le yena a tla go swana le batho ba bangwe ba ileng gore ge ba ne le mathata ba fela ba etla mo pitšeng tše kgolo. Malome ka kapata ba abuti ke ikwa gabotse bothata bo bogolo ba abuti bo ka gare ga lapa la gabo. Lapa la gabo le ne le diphoofolo tše dintšhi lapa la gabo le ne le mathata. Ge re ya mo tabeng ya malome la mathomo ga thoma go timela potšišo ya ka ke gore abuti lena bjale ka family ya senke la tšwala nyaka go tseba gore se se beng se timeditše malome ke eng. A ke gore ke re mo nna ne ke sa le go sebaka ne ke seo a ka go botswa ditaba tse di tshwanang le tseo mara ge ya tlo timela la bobedi ke mo nentse bjana ke bona ke kwešiša nto engwe le ngwe mara ka nako eo nation ke dumele mo tabeng tsa ko nation ke etele ngaka goba moprofeta ne sentsane ke na phela ka bonna
šenke le nna tsaka tsa bophelo e ke bone gore di a hlakahlakana go ba di tsamaya bilana ya ba bagolo be ba santšeng ke be ba tswele ka morago ga go kry-a malome ka dipolelo tše a ba botšang a re ke be ke bakwa go raya gore o phološitše ke badimo ba gabo be ba santše ba nyake go tseba gore na timelo ya gage e tlile jwang gona batho bao ba reng ba nyako moria tše dimpe ke eng se se bapalelišitšeng gona ka ge e le gore o bapaletše le kgono a na bophelo ba gage bo seife go fihla kae ke ya mathomo ya bobedi abuti malome ka gare ga lapa la gabo kwa bokae ke kwa mafelelo kore ka mogabo ba itrie ena ke bofejana ke phejane thobela lapa la mmage gore ba le tswalela ge ba bola ngwana phejane gore ba tswalela lapa la mma malome o robetše a re ga a fetša go robala a timela family le gona moo ga senke ya tswanya ka go tseba gore ga botse go riagalang ka malome mokgekolo ile a ema mara bjanong mokgekolo ke setse le motho o mogolo re bolela ka motho e le gore kwa 1932 ya ne bjanong stress sa mokgekolo se tlisa ke abuta o mohuo ge sa la tsamaya ka 1990 ka mo lapeng go setse kore gona bjanong go setse mokgekolo le mme ya bjanong o robetse go raya gore tlhakatlhakano kore mokgekolo wa imelwa bjanong ke mo ke sa itse gore ko a ileng ko teng ditaba ba mo filetse dife ko gore mokgekolo o tswelang noši o ile ga a tswa o tswelang noši ene a etswa ka information ya sa tsebeng gore ngwana gage o timetše polelo re mo file yona ge re fetse go humana mogalabi gore no re timeletse ke mogalabi gore mo humane ka labone ene yena o tswile before ena o ile o tswile ka ke mantaga okay after dipoloko go raya gore setopo sa malome a se a berekwa setopo sa malome go na le o ileng a na re phuthelela ko ne a mo thuša before re tla misa sepetlela ka gore malome re thomile ka go sola gore nkebe a lafisitswe after funeral ya ngwana wa gage le kgarebe ya gage ka bona ke re na a sa monyala so bjano malome ka ge nne le motho a kenang kereke nngwe ya tumelo e rileng wa ya bona so a gana thušo ya reno yena o tla bereka sekereke bjano sekereke ra se itse gore o se dirile go ba bjang ka ge nna ne re se ba kereke re ka se ke ba ratlo gore e sala morago thata so mara ge re thoma go bona malwetse a gage ka gore malome gape malome ne le motho wa apara size 4 ne a na leoto le lenyana mo lethekeng na apara 30 mara no kgone gore forugo go tsoga humane leoto le lenyaka size 11 a rorogile maoto a ile makana mmelo gore borukhu bjane gore a re apara size 40 bo sa sa go rorogile tlhogo bo sa sa ke matsogo mara maoto a nae a etswa metse gona na sa stope metsa ke ditlholo ke magome a re gopoleng gore la mathomo malome ka bo yena ba le tumelong e rileng o ba hlagala ka mathata o ba hloka thušo ya go tswa go family gore ba mo thushe motho ga ka ipona timetše go ra gore family santse nya ke go tseba re motho ba timeditše ke malome o ba boditše gore ke bakilwe ba family ba ile ba palla go ya maema abuti wa e tlhalosa re be ke sa lo monyane re ya tabeng ya timelo ya setopo ka sega ga borena ge se tswa ka gare ga mmušara se a laelwa ka lebaka la gore setopo sa go se laelwe go no ba le diphoso tše dintšhi mo go sona ge re laela re efola ba mmušara gore ba seke ba šala ba swere bothata motho o swanetše go tseba gore wa go bolokwa kae o tšere ke mang a go kgonagale gore batho ba mmušara ba ka no fihla ba tšea setopo ba gabo setopo ba se gona setopo ge se tšeiwa mmušareng go ba le wa family wa se saenelang ene e le yena a se bonang gore ke sona because a kere ba mmušara a ba se tsebe nka se no re tsamayng kae le o tšea setopo batho ba le ba no fihle kua ba tšea setopo ntle le gore rena ba family re ye re saene re be re netefatše gore motho o ko wa borena setopo sa malome be se ile kae gona se buile neng gona se ile ge se boankane ba sa re botse gore aowa be se le mo re se tšeri re bone re berekile jwang ka sona potšišo e botsetswe le go abuti gore na wae ba mmušara ba be ba re re tšere motho morong o a bona o kae wa ya sabe ka mo laiking ye ba ntšhitšeng malome ka go yona go ne le ntho e seng ya sepela ga botse mo go malome ene gantši ge setopo se tswa o motei wa family o ba le gona go na le kgonagalo re ka blame mmušara mara wa kry-a ile gore go ne le motho o motei wa family ba nyaka go tšea setopo se a se boloke ka mokgwa ena a nyakang
santse ro e riala dinyakišišo moya malome a lena le ge le ka bereka setopo o ka se robale ka lebaka la gore setopo moya malome ya go ga wa laelwa ya eo a ke e hlatsele go setse kore ngwaga go feta ile ra kgopela o mongwe wa bathuši e le ge a ntsheditse mme ditaelo tsa gore tatago ga a robala moya wa gage o setse makgweng kore mokgalabi o robaletse makgweng so bjane re latile moya o re ile ge re fetsa le lebaka ke ge ena a kgwatha taba ya bo malome gore ne malome le ena ga a robala moya wa gage kore ko a tsereng ko bana mokukile fela so moya o setse kwa ena re bolokile nama fela so e sentsane re nyaka o tlo e lokisa le yona ke re file ke ena mokgalabi la polelo kore ke hlatsela ya gore ga a tsewa ga pila ka mokgo ne go tshwanetse gore a nke ba tsero ka teng ya and then tabeng ya malome ya poloko a ina molato solanka ile gore no lena ba ka ga ile gonne go tswa ba le khupariša se ba le khuparišang mara ka molao ge batho ba tlhokofaletšwe ba swanela go fiwa taelo ngaka goba moruti goba moporofeta ke yena a swanetšeng go ya go bereka setopo lebaka šedi lona ngaka ke yona e tsebang gore setopo se thegiwa jwang moporofeta ke yena a tsebang gore setopo se thegiwa jwang moruti ke yena a tsebang gore setopo se thegiwa jwang ge re fa o mongwe wa leloko re tsamaya le o ti direla motho ga a tsebe go thega setopo ene ka nako yeo re mofang se re mofang sona batho ba ba le suswing ba mo dillong o thega jwang o šireletša jwang motho o le mo dillong ga la swanela gore batho ba dumele go fiwa ditaelo kudu ge re tla tabeng ya setopo gobane setopo sa go swana le malome ka mokgwa le reng ba ruruga ka gona se sepela se ba le mokgwa ka gona e ka ba magome e ka ba mokgwa wa matšwa ene letšwa le a rithena so taba ya malome ka ge le re lene le mothuši wa kgonneng go le botsa gore malome ga a robala re tlo thušana le yena re leke gore malome a robatšwe moya malome o latwe go bohlokwa kudu gore ge motho a robetše ba molaelle re tsena tabenši ya ditšhošane tša ka gae ditšhošane di hlola lehu ke tšhupo ya go bontšha gore ka mogare ga lapa go tlo ba lešata ke tšhupo ya go bontšha gore ka mogare ga lapa le tlo hlagela ke melekwana ye mentši le bana ba motho tshenyego ya mmereko le tlo hloya ke batho a di nyakege ka gae tše khwibidu di hlola lehu ene ditšhošane tšeo di bonang di kgobokana mo geiting ka bontši ke dira di a le šupetša gore lapa le la gabo le na le diratše dintšhi le nyaka go tloga le berekiwa le tiišitše ene ditšhošane di kgobokana mo go nago le moleko gona gore gona mo di kgobokaneng go ne le nto e leng gona ye e leng gore batho ba e beile ene solanka di le ka mo di kgobokane ka mo lapa le ge le sebelantšha ntoe le ka se tsoge le lokile ya mogalabi a eso kore o bolela ka re o bogetse lapa le se mo tv kore seo se bolelang ke se se iregang ke tlo go fa mohlala batho ga ba re kwešiša ke tlo go fa mohlala ka mo makhelwane o mongwe wa rena ka mo ke ile ge ke boa makgweng ka humana a sekehle a ba dumedisa ka molapeng le bana ba gore sekehle ba re boledisa ge ke botsisa gore goreng ba le ba feta ke re nna ke tlile bošego forogo ba rawa koko ga ba sa re boledisa molato ke ao a re nama ke tsege ba khomotse ga re itse gore molato ke ya felela mo ao le nna ka e tlogela ka rawa a se ke ka dikena thata ke sa nne mo gae go a fitlha lebaka la gore ke re ke tlile gape ka mo morago mokgekolo wa teng o tlile ka molapeng ka mola a tle a rogana ka molapeng a re roga ka moka ba ene ntho e ngodisa bohloko kore yena ka bo yena o kgona go bona re ga a lekane le motho ka molalapeng e sa le monyane thata gore a ka bile ge nne a roga rena ne go sa tshwenye se ka a roga mokgekolola a boa gape a tle a rogana gomme ge ba botsisa gore kgante molato ke eng gore ngwana o utswitse tšhelete ka moga gage ngwana o re bolelang ka ena le ga a ka ema mo le yena o ka kgona go bona re mara o le ge ba reng ke ngwana o monyane
re na le makhelwane ka mo ebile nne re butse gate mo gare re le batho ba re phedisana ke ile ke boa magwe maloba ka humana gate eo e khile ge ke butsisa re molato ke ba re a butiwa ka mo gore ga a sa re nyaka ka mo rena ra ba loya kore o kgona go bona gore lehloyo e setse le ikagile mola piano ke tse dintse di dira gore nna ke hlobaele gore mare bjano kgante mara re tlo phela bophelo bo bjano go fihla kae mantšu a gago a buti a kweša bohloko kudu ene se ke sešupo sa go bontšha gore lapa le re swanetše re le emele ka maoto re le bereke le tie le be le maatla sa go kweša bohloko sesi ke katse e tlile ka mang ka mogare ga lapa katse e tla go kgopela ke yena mongalapa le ke koko le ne magotlo ka mogae mo nakong eo ga a tlo ile e kgopela ke ge re tshwenya ke magotlo so a ile go kgopela katse bjano ge nna ke fihla ke humana katse ke re katse goreng e sena ditsebe o rawa katse kwetswa ba mphile wana ntse le bjana ke re mara wena wa e tsea o e lebeletse e wana e le bjana arawa ke botsisitse ba re ilomile ke mpie ka iputsisa ka mora ka re mara mpie ka sekebe aloma mpie ke kgolo re ka fenya ka sekatse a go kgonege ka kitswe ke nna yo ka sekebe ene ge ka engatha ka mo gona e ka sekebe ga o yona e ka ba thabeng katse e be e sene ditsebe kore ke di half e di ngathile half mara half e ngathileng ke ntši ke kgolo so katse e ke ka mogare ga lapa abuti e tlile ya fetša magotlo o ka mokana ga ona katse ebile kore e ile go ba teng magotlo a se ke tla bonala total ra se itse gore magotlo a tšhabile katse goba katse e tšele magotlo mara katse e nentse e na le mehlolo ka gore ge go ita 4 e ema e namela ko kgone ya mmotwana kwa ge go ita 5 e tšhentšha kgona e ya ko kgonengela ge go ita 6 e ya ko kgonengela kore e dikologa motso e thomo re tla ba gore mara kgante ke katse manye mara nna ke ganne le jajile mathomo ka re ye ga se katse ga ke itse tokološi mara e yona e tshwanetse e be tokološi problem ya katse ke gore e berekiša ke dira ka pela baloi ba rata katse go feta diphoofolo ka mokana ga tšona gobane katse e kgona go lla bjale ka leseya gobane thokolosi tše dintšhi ba di tsoša ka bana ba masea so ge ba bona katse e tla ka gae kudu ebile le ya semaka go morogo ba gore ba e fetoše ba irie ka mokgo bona ba nyakang ka gona so katse ntwa mathomo mpie e ka selome katse ditsebe katse e bogale e ka e gobatša katse ke ka mokgwa ke kušia so katse e lebelela gore e ne mehlolo motswadi ya gago gonjwa le bo e bolaile wa bajwa potšišo ke gore na ge e le gore ke nnete ke katse ya modimo why motswadi ya gago santše a bajwa o tšere meleko yela e leng mola katseng yela e tlile mo go yena o tsebela phoofolo ye e leng gore e šomiša ke batho ba e leng gore ke ba bošego go o thoma o e bolaya seriti sa gona ge se tšwa mola se aparela wena that's why ka gare ga malapa go e ba le dilo tše re di bitsang gore ke molamo wa motse molamo wa motse wa berekwa gore ga go ne phoofolo ye re sa ikwešišing ka mogare ga lapa re e betha ka molamo wa motse ge o e betha ka molamo wa motse le ge e le gore ke moleko o ka se tsogile o tlile mo go wena gobane nto o e bethang ka yona ke e berekilwe ke molamo wa motse o swarang ke monna o sa swareng ke mosadi ka mogare jwale mama o te kgobaditše ka go gobatša katse jwale beng ba katse ela ba kwata ba bona gore le rena a re mo gobatše magotlo mantši ga e tla ka gae ka bontši a e tla gae ka bontši a nyakege le ona re hlolla madimabe mokgekolo wa leng ka gae mogala ba gešogo ga boima bo bogolo gobane a sa phela gabotse ene go bohloko ka lebaka la gore ge batho ba godile go fihla aging ye e leng gore jale e tloga e le ya godimonyana bontši ba bona bokoko ba thoma go phela ka bohloko ba go bitswa baloi be le kwana le baagelwane ba lena gonjwa le dipolelo di re le ya baloya dipolelo di re a se nto botse jwale mogala ba gešo ka ge o tlile mo dipitšeng rena re tlo go thuša so
re tlo go thuša ka motse, re tlo go thuša ka taba malome fela re kreye bana ba malome tše di sepelang ka gare ga lapa la geno. Dipolelo tše di leng gona di tla fetoga lefela gobane modimo o go kgethile ka gare ga lapa lela gore o emele lapa le gore le loke, gobane a bona gore a go sa nento e lokang. Ene o ka se lebelele motswadi ya gago a babi wa bona gore ga a kgwe re tla boloka, o tla boloka o neng. Santse re bule dipereko tša gago, dimpho tša gago, mahlatsi ya gago a ba thibileng a bue go wena. Lapa le la geno le ke lapa la dimpho, mara ka go tseba batho ba leeteletše pele ba bona gore no ba le bereke ka mokgwa bona ba nyakang, ba tswalle nto nngwe le nngwe e botse ka mogare ga lapa lele. Ge o ka kwa motho a re wa loya gore a re tswa go consult, ene ka morago ga go kry-a lentšu la gore wena wa loya o tsebe gore go na le letswa le a le berekileng le le latelelang wena. So go ka kwa motho wa go botša gore wena ba re wa loya o tsebe gore santse wena o thome go tepotša gore go ne nto nngwe e tlo tlang go nna, because motho a ka se kgotlelele gore ke loya ke mokete a fetšano motlogelano gore o tla bona ke modimo, e ka se be bjalo. So ke nako ya gore mogala ba gešo o thome o emele lapa la geno le berekiwe, mahlatsi a boe, dimpho di boe, koko modimo a kgone go mo tšea ka nako a nyakang ka gona. Ka lebaka la gore batho ba bagolo ke thakete ya dira tša baloi gobane seriti sa motho o mogolo se tšeega moroba gore motho a se berekiše. Ka nako ye nngwe ge ba ria so le ka bona lena bana ba motho le phatlalela le ngala ka mogare ga lapa le mokgekolo a šala a nnoši gore ba bošego ba kgone go tšea dilo tša bona ba di bee ka gare ga lapa la gabo lena. Baloi ba bohlale, baloi ba bantši ga ba bee dithokolosi ditlotlwane ka gare ga malapa a bona, ba di bea ka gare ga malapa a batho ba go sa duleng motho, goba ka gare ga malapa a batho ba e leng gore ba no bona gore ke ditšhuana, ke mo ba tšeang dilo tša bona ba di bea fao. So le hloka tlhokomelo, le hloka thušo ka kua gare ga lapa. Dilo tše di hlagang ka kua a di bose mogala ba gešo. Aging ye o le mo go yona nke bo o phušitše, nke bo o le kgole fela ka re o dutse ka gare ga lapa le e leng gore ba le beetše mapheko, batho ba planela maphelo a lena, ba le etelela pele ba dira ka mokgwa ba nyakang, le ba lela gore go ntšwa lo kae. Ene ba bona gore ko wena o ema emang fela o ka se dule go le so, e no ba gore se segolo ke gore o te tšhireletše gobane mola o leng gona tulo yela ya fiša. O hloka thušo le tšhireletšo gore o kgone go tswa ka gare ga mathata o leng ka gare ga ona. So re ya go leka ka maatla gore re bone gore re ya jwang gobane ke meleko ya kgale ye e leng gona ye e leng gore e paletše ba bantši ba leloko. Ene ya gahlana le gore le leloko la geno ga le kwane le ya thulana, taba tša ka kua di sane diphiri di kwa ke motho o mongwe le o mongwe. So o ka se kgone go no dula o le ka mokgwa o leng ka gona, o hloka thušo ya ka pela ka mokgwa re ka kgonang fela dulang fase ka gae le boledišaneng re boneng gore re ka dira jwang. Ka gore go ya le ka mokgwa seemo se leng malome ka kapa re ka se phele ka gae ka ditšhošane, ka diphoofolo, ka dikatse tša go hloka ditsebe. Malome a rena o no tšeiwa setopo se timetše gore se tswa go bua kae ga re tsebe, ge se tla ebile re a tšea re a boloka fela. Se se makatšang sisi nako e ba swanetšeng go hlapa goba re bolela ka dihlobolo go phatlalantšha diaparo, go tla se diedie se tla go tšea seaparo sa mohu gobane batho ba nyakana le tšhila ya mohu gobane mohu ke yena ba mmerekišang gore a tla re tšea le o mongwe wa ka gae wa phelang. That's why go le bohlokwa gore diaparo tša mohu pele le diaparo le kreye taelo ya go di ilolla. Lebaka ke gore a re nyake gore DNA yela ya mohu le ge ba ka itšea e tle le go batše. Batho ba bantši a ba ikwešiše ba no tšea diaparo tša mohu ba apara, then tše di yang go berekwa kua go mohu di tlo bua di tlo go latela gobane a senke go e ba le kilollo godimo ga diaparo tše lena le diaparang. So seaparo se ba se tšere se buša ke motho wa mosadi. Kore mogalabe morena dilo tsa ka mola ke mararang kodi go tloga kgale, go tloga ko morago go tlo go fihla mo re leng mo. A ke go bontshe so mme ke ga bo ka mola, mara ke ka mo nna ke belegetsweng ka mo teng ebile ke golela ka moo ke sa nna ka moo. Mara o mme o nyetswe, mara ke na le engwe e ntla ba mo dima lenyalo la gage ka gore ka mo a nyetswe nna ka lenyalo la gage ne ke steng, ne ke steng
mara ke ba boditse pele ga lenyalo ka re khansela lenyalo ga ke ko o ne a nyalwa lapa ka moo. Lebaka la gore ke re khansela lenyalo ke beile le pono ga ke moporofeta ga ke ngaka mara ka ne se bošego ne ke sa robala ne ke sa nwa bjala ke bone gore yela ke pono ke bontshitswe thwe ke bone go tlile mokgalabe mo go nna re ngwana ka nnete wa ya kwana ka ra wana ga ke a re ke a go rapela se kwa ba ya koo. Mokgalabe ola ke ile ge ke nyaka gore ke mang ke humanela gore ke tata go tate wa belege nna. Lenyalo le beile teng bjana kere batswadi go ba botsa ka tate mola a sa go nyala e ba gore o ka re wa ba hlapaola ka itshwarela yona ka se botse motho mara nna ke itse gore ga ke ekwa that's why ke sa ba teng le ka lenyalo. Mo morago ga lenyalo go fetile ngwaga go ba emebedi ke ge ke ya e le mathomo ke ya koo. Ge ke fihla kwa ke botsisitse gore ga pila ka mo ke gamang sefane sa ka mo ba mphile sefane sa ka moo bjane ka botsisa gore bjano batho ba ka mo go tlile bjang gore e be ba se teng ka moka ba hlokofetse. O nne ke bolela ena o ile a re ka mo go nyetswe ausage mokgalabe ya gage o mokgalabe ya ka moo ba bo ile ba tla ba molata ka re ba molata bjang kgante ga se ga gage ka mo a re mokgalabe o kwa ko kgole kwa o badile a ke tsore Eastern Cape ore Natala gona ko a re ba bo ba tlile ba motsere a sa phela a ya gae ka kokwane o ne a tlile makgweng bjano mokgalabe o tsamaile o ile kwa mokgekolo ga a robala mokgalabe o na le kae ba rawa mokgekolo ga a robala ke ge ntse mokgalabe a ile gae ke re bjano ge le dira lenyalo le a na ba mokgalabe le ba boditse ba re ga re ba botsa because ga re itse ko baleng ka re bjano lenyalo le le rile ka fane sa mokgalabe gomme ba mokgalabe ba sa itse gona bile le sa itse gore mokgalabe o kwa leng teng wa phela ba hwile na. So tšhelete ne ira lenyalo e tswa kae awa ke tšhelete e šileng ke mokgekolo bjano lenyalo le irile ke kore a ke fe mohlala re nyalwa ka moga moremi mara lenyalo le ira ke ba kwa ga maubana gomme wena moremi wena o tsamaile ba eno ba go tsere ba ile ga moremi ko kgorong ya bo moremi ko letswang ko teng le agile ka mo motse ka mo o tlile go sa le go tla makgweng wa ga mo motse mo ga e kwagale kore le nna ya ntshwenya ka gore ga ke kgone o itse gore ga pila re nyetse ke ba le ba maubane goba kore re nyaletse kore ga ke kore motho ga nthare wa ko ga mabile ga ke itse gore ke morere kwa ko ga mang. wa tseba mogala ba gešo ge ke go kwa gabotse kgopolo wa gagwe e bohlale kudu gore o ka bo o sokola ka mokgwa o sokolang ka gona ka nako ye nngwe le sokodiša ke lebaka la gore jwale ka bo papa nako nngwe re no go lebala gore ge papa le mma ba a hlogana ge ba fetša ba tšea dintwa tša bona ba elwa ba lebala re go na le ngwana go ne go feleletša go hlolega gore medimo ya botate le ya ga bo mama ba bake go fa ngwana dimpho yona nako yela ba e bakang ya go fa ngwana dimpho e khosa delay godimo ga motho cause ba ka baka for 10 years and wena ka 10 years o tla bo le kae o kwa ga labuti ka kgopolong o le bohlale kudu le polelo o e bja ga botse fela go na le modibu mo godimo ga gago lenyalo la mmago a gone motho a swanetšeng go nyala ntle le ba ga botate le gona tšhelete ya go nyala mmago e be e swanetše go tswa ga botate thui ene e tliše ke bakgalabe ba ga botate thui ba itšiše ga geno ga ga bo mmago problem she lapa le la ga bo mmago le lena le dulang ka gare ga lona lapa le ga le ga botse ene lapa la go sebe ga botse le sepela le phošo ka gare ka lebaka la gore go na le moleko wa gore batho ba nyake go bona motho a dianto e tee gantšhi ya go gana go fela go na le gore badimo ba gane motho a nyalwa ba ra ga a dule ke boletše lenanego le lengwe ke ne le ka kapa re bolela ka taba ya phapano ya madi go ne le badimo ba bangwe a ba dumele bana ba bona ba nyalwa lapa madi a fapana
madi a mošate a ba dumele kudu ngwana lesogana a sepela ya magorong a mangwe. Ke mo basadi ka moka ba swanetse ba tsebe gore ge ba ekwa ba re ba dula le motho o e le go gore madi a gage a amana le mošate, o swanetse o make sure gore monna o tlo go nyala ka re ga ka go tlogela ngwana o ka se tsogo tsene le yena magorong a batho ba bangwe, a ka se tsene ku gobane medimo ya mošate ga e latlhe madi a ona. Madi a mošate a bohlokwa. Bona ditorong tša ga go tlela ke papago o di ruri ngwana ka wa sepela na. Why? Mogalabo o be a go swaretše dimpho, a lebeletše gore mama gago le papa gago mo gongwe ba ka tla ba gahlana ba tla ba ria se sengwe se se botse fela ka lebaka la diphapano tša batho ge re phela go ile go ba le diphapano. Mara fela mogalabo o re ke sa go nyaka, mama go nyetšwe, phoso di bile gona, re santse re di lokiše tša mama wa gago, morago re lokiše tša gago tša go go gahlantšha le badimo ba geno ba ga botatago. Gobane wa bona lapa le le leng ka mo le la geno la ga bommago le ke mathata mogala ba gešo, ene re tlo le lokiša mara le tlo re tšea nakonyana gobane le šetše le senyegile go ya le ka mokgwa le bona la le ka gona. Bo malome ba robetše, bo mama wa ba bona gore le bona manyalo a bona eno ba diphoso, and then wena wa gola go nento e lokang mara go lebelela thaka tša gago go kgona go bona gore ba ile pele wena o eme mo go teng. Feta le ke batho ba o bong o bona le bo bona le mo bophelong gore ba ka se tsogo ba mphetile mara le kgolle ba go feta. So ge taba ile so malome ka kapa e tlo nyaka gore re tetlemagantšhe le ba lapa le ba ga bo mmago abuti. Ke dilo tše ntši santse re di lokiše, ke lapa, ke ba robetšeng, ke ba phelang, re swanetše re lokiše ditaba tša go swana le tšeo. Le lenyalo la mmage re le lokiše gobane abuti o swanetše go feleletša tseba gore o bitša ka fane ye efeng. Re ne le ditšo tše di gapeletšang gore ge ngwana a nyetšwe santše a sepele le mmage. Re na le medimo e ganang ge ngwana ya ko ngwana a tshwenyege go se ka ba le nto e lokang. Re santše re lebelele gore ka mokana ga rena re be happy, mama a be happy le wena o be happy, ene a go pale gore ge e le gore o sa bolela le papa dilo di sepela ga botse le kgonne o di gahlantšha o kgone go phasa mo go phasegang wa kgona go loka wa bereka le thušane dilo di kgone go loka. Ga jwale ga botse epa lapa la mma go le kae? Ke ka mo mpheleng ka le gona le dula gona ga jwale. Awa kore mme ge sa le a boa ko ka taba bolwetse kana o palla ke matsogo, o palla ke maoto, so ke motho a phelang ka dipilisi ka ena ko ene bjano re lebeletse gore ge a tloga kwa le gona ya gagage o šia mokgekolo wa noši ke e tlo ba sono ka mokgekolo kore go boima ka mo le ka mo kore go tsaye o tlisa ka mo ko kwa e ba bošoro, go tsaye o tlisa ka mo e ba bošoro, dilo ga di name di tsamaga pila. Bjano re nna ko ga bomme ka mo malome le yena o ile ge nne yena at least ya ka bo wa kgona go nyala, ene re bola ke motho o mogolo malome ke kwa 1960 sala ile magweng ga a sa bo ge sala tsamaya ka 1990. Bo malome kua magweng ba sepela ba bona banna ge ba thoma ba bona banna ba botša ba re wa ya gae o ka se tlhosa boa. Malome gore a boe gae santse re lokiše lapa le kgone go loka le be ga botse. Dane malome a re ga a boa ka mola ga ya le kere le hlwekile, wa bona lapa le la koko le boima, ene wale wena o le setlogolo o rwele mathata ka mokana ga ona, o rwele ditlaišego mo godimo ga gago, o rwele ditshotlego godimo ga gago, o rwele boima bo be bo santše bo rwale ke banna ba ka mola ba e leng gore ba botšhaba le bona. Jwale a re go thuše re bone gore re ka go thuša go fihla kae ka lebaka la gore lapa le re santše re go thuše o kgone go ba lelapa la gago. Mama o ne bana ba bakae? Ke nna ke nnoši. O lesogana o nnoši ene mma go nyetšwe ene mola nyetšwe le gona go sane mathata dilo di a sepela ga botse. So go bohlokwa gore re gahlanele ba gabo mogalabu a nyetšeng mama go gobane mma go kwagala gore o nyaletšwe lapa. Ge motho a nyalela lapa re mo nyalela o mongwe wa ka gae, ene re swanetše
re mo iše ko gore mo phasetse re re aowa re go nyalela ngwetši jwale ka mokgwa go bontšha go se go sepela ga botse malome nna ye nka e bolelanši a re ye go dula fase malome ka kapa re išogeng re boneng gore ba bang ba meloko ba reng ya ka nnete prof ka tlhakoring le leng re gopoleng gore ge batho ba nyala mosadi kapa mme jwale ka ngwetši ya lapa ba mo nyala ba lebeletše ngwana wa mošimane wane le ye go era gore ka kua lapeng le la ge ba nyala mmago monna wo ba be ba holofetse gore monna wo ke ena a tletleng a tsoša lapa la bona jwale mola mmage a nyalwa mogalabe wa tla gore ruri wa ya kua na jwale potšišo e ba gore bohlokwa ba mmago monno gore a ye kua mara a sene se a se swereng sa go aga lapa la batho bale ke eng mohlomongwe ke baka le e leng gore o feditše a swara ke malwetši gore a tšwe ka mola lapeng lela a boele morago so ke dumelana le wena prof ge o re e tlhoka gore re dulele fase nke re šoge ene re kgone go tseba le gore ntwe e kgonneng go dira mme gore a boele morago a tšwe ka mola lapeng lela a boele ga gabo a bute o itšea gore ke taba tša malwetši fela mara e ka no sebe taba tša malwetši ka baka la gore gopola gore bohlokwa ba gore mme a dule ka lapeng le a nyaletšweng lapa a sene ngwana mošimanyana ga go bohlokwa ge re nyala ngwetši ya lapa re nyala re lebeletše ngwana mošimanyana jwale nto e dirileng gore tate mogolwa wo a ganetše wo ke go ya kua ke le leng la mabaka a dirileng gore mokgekolo a palele ke go tšofalela kua ba a fetša a boela morago e hloka go lebellwa gabotse ka leihlo la ntšhotšhonono re ke reye le beng ba sefane sa bomama ka baka la gore a ke re mama a ka no ba šea nnoši mara o ne borangwane boramogolo and then mohlomongwe bona tše dintšhi tše ba di bonang ka lapeng la abute a bona kapa ka lapeng la ngwana a bo bona le e leng la ga bommago o ba reng ka baka la gore ditiragalo tše di diragalang ka lapeng la ga bommago monnoki family mohlomong bo malome le borangwane ba be ba swantše ba be involve gore mara gabotse dilo tše di diragalang ka mo lapeng la borwa rena a di make sense ene ba ka thuša ka eng mohlomong ka maele le go ema a kere go njwele o ka sepalele ke go emaemela lapa la abutago ka baka la gore o bona gore dilo di a senyega so moki go ra gore re o lokiša taba malapa mararo re o lokiša taba lapa la bommago monno re o lokiša taba ya mo mmago monno a nyetšweng gona and then ra boa ra nyaka bona ba le ba tšere mogala bo la subeletšeng kua ke bona ba bapaletšeng ko go dira dilo tša nnete ge go nyalwa mmago monno ka baka la gore ba ba nyetšeng mmago monno ba se ba tsamaiša dilo gabotse gore ba swantše ba kry-e ba le kua ba ba tsebiše gore banna jwale ka mo e faretšwe gomme re gapeletša ga go nyala ngwetši ya lapa ka mo nke le romeleng o motee wa lena le ga a se ne tšhelete mo godimo ga tšhelete nna re e kgobokeditšeng go nyala ngwetši ya lapa a latlhele le ge e ka ba 20 ranta goba 100 ranta and then e be kgomo ye e gapantšeng ya o e beile o e bea gabotse mogalabo ka gore nako ngwe a kere bjalo ke re gapeletša ngwana gore a nyalo wena gabotse ya buta pelo wa gago a e lokologe go ya ko awa no itse nna pelo wa ka gore e name se ke ya lokologa go ya kwa borakgadi ba ka ba madi ba mpoditse ba sa phela o mowane o sa letego o mowane ile a robala a re tate na fela a lla go lela kore bonnyaneng ba ka moga ke godile go na le dipudi so ga bona mola go na le dithabana tse nnyane mo gara motse so ge ke ya go gapa dipudi tate mogolo ne ke mo feta mola mara ka go se itsege le tate mogolo le tata go tate nna ke na itsege le mogalabe mo fela ke mo feta mola kgante yena mehle ge nna ke fetse go feta o bitsa ba bararo mara o moro a ke mara ga pila a ka belega mošimanyana o nte o fela ba a molatlana gona bjanong o tla go nyala mosadi o mongwe o belege bana ba 7 ke dikgarebe fela tate mogolo ge ke utlwa ntho o robetse ka pelo e bohloko a ntellela gore nke be go sa ba so bjanong dilo di na tsamaile ka mokgwa di tsamaileng go fihla mo di leng mo
ene maloba a mang a fetileng ko ona ngwago ke tswa ko teng e le ge ile ka re ge ntse ke sepetse motho a ntha re no ka bane mebereko ya pala mbe wa e ga botata wa madi o khunama ko teng mohlomong ba ka go utlwela bohloko ba go fa letogo ke ile ko ke tla go khunama mara ga go irega ebile ke boela go mogala bjola ke re no nko nthushe ga a tshwanetse a nthushe gore ne taba tsa go ke tse thata a nthomela ko mme o mongwe ke gona bjano o tshwasa ka mo go wena o na le monna gage ka mola go wena mara ke nako e go le monna o mosadi o ke geiši ya kene sentsane ke re ne ba thuša ka semoya le yena mpotsa re ne ge ke lebeletse o ka ya ga botata go ile o khunama e tla be le ntho e pile gobane mogalabe wa go llela mara o ka re go nna le go nyaka go fa mokokotla thobela mara a boa mpotsisa ka gore ke mang o ne le mopostolo ka moo ka humana gore nna bakgalabe ba le ka mola ga ke ba itse ga pila mara ka latara kgadi ka re rakgadi ke mang o ne le mopostolo rakgadi o ile ga mpha ditabare taelo ya bopostolo ne e tswetse tate mara bo rakgadi a tate ba etse ka gona mo ba tsara mogolo ba meisa ko gore e be yena ile go pheta tse tsa bopostolo so ka ske kore ka thomo hlakahlakana gore mare bjano bjang mola e le gore le ka mogeso ge ke tsamaya ba mpotsa ka gore ne mokotla so ke bolela solo yana tate moremi ke swere taola tse 24 no se ke di topa mo fase mara bjano se se ntla ba nthata go warra e no e tshwara gona mo prof ke tlo kgopela re ka labone re boeng ka taba mogalabo re tle re boeng ka taba mogalabo nako ka ga e sa ntumelela mola ba fe dinomoro mongaka mo e leng gore ba ka kgona go kry-a batloutša baroka gona na re nape re tswalele taba wa rra mola ke gapeletše ga go e ripa ka baka la nako and then re tletle re išala morago re boele yona ka labone ge e ka ba go ka kgonagala batheeletši re leboga thata nako la e kwa gore e re eme ka phefong le feleng le re rapediša le rena banna re swareng nako dinomoro ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 re na le number ye e leng gore ba gešo ga o na le complain ka kua ga moremi o ka e berekiša go e founela e tlo swara ke mmamoremi 071 398 1508 071 398 1508 ge go ne se e lego gore ka kuga moremi ba go tshwentše ka sona ga ba go sware gabotse go na le mo nyakang thušo ga o e kry-e wa founa ga o arabiwe sa lo ba emela ka motse founela nomoro ye then o kgone go thušega o be gabotse o kgone go swana le ba bang ba balwetši ba batlang ka mola gobane re nyaka go bona ba thušegile malome ka kapa ke lebogile kudu le crew ka mokana ga yona e kgonneng gore thuša le bontate malefo tate Kenny tate Lucky re leboga thata banna ba gešo ge le kgonne go phuša mmereko ke leboga thata malome ka kapa modimo kuo re a leboga motheletši go le le gausi mo o ka beng gore theleditšheo le gona nna ke nna morwa motšhaka kapa maubane ka go rialo ke tšwele 20 bye